Today, the 30th December 2020, 3 ambulances were given to the KSU Morankaneng Circle, HANM New Shillong Circle, and Nong Rapalun Multipurpose Cooperative Society Limited by the KHADC Chairman and Sorangkam Constituency MDC, Shri Pinyat Singh Siem. Few leaders from different areas of the constituency who were frontliners during this pandemic were felicitated during the program. Present at the program were Titos W. Khan, Chief Executive Member KHADC, Pa Em Aina Manik Siem, Acting Siem Himamalayam, Dr. Jemino Mautho, former MLA Nong Thamai constituency, Ban Pengrop, Headman of Nongra, and other elders of the locality, members of the HANM, KSU, and also members of the Nong Rapalun Multipurpose Cooperative Society Limited. Program kebamentah kesenikan kam terbang omtang bangiyo ban pelai pajba ikini kilait ni ki ambulans ki nongpang ki ban syakri ya kajing dan kam ki parado prasna ki ban syakri kajing dan kam jong ki duk ki suk ki rangli ki juki ya kaba tang kabaikit lesi yaki bahayim bahasam ciki jaka sumar kimdon pisa nani kimdon kat kum kata dor ke bagi shim ki waipat ki kali kani gasni kalong gasni sa kan mau ya kabangin yo ban penkop buram wat ikinong lam shnong kibla ai kajing syakri kabab hatam kajing syakri kabala du thia du dam hakini gisnam kibala let no kajing syakri kabangi yoi bat ni sakhilang baro khamtam hakani kajing yakun yauni knyang jingpang ngani covid-19 ya kabangi sakhi bagajing du thia du dam kajongki bangi shimiki lalongkum kita ki frontliners kinong ile kiba hakmat ya kabakin yakun ringkat bani trailang baka bor sarkar na kamenta ka bit ka biang jong paipa bagata kalong ban kan mau kerpang ya kaji syakri jong fi kirang ba shnong kinong yelam shnong ala di jong shnong ki baper ki badon harga ni gatan ya ginong yalam shnong hagi ni gisni baladap khamtam hapo gajingjang jong gajingwan jong gani kakhlam nilai ya gajing IP map bat mensim gajong pi kumlu bani khun persya ya gajing yada ban laj na gani gajing pangkhlam ya du thia du dem lepet na bantagi baduk ki basuk lepet na bantagi bajanja kasor karu kalapan dan tamai fi rai omdan bari ko krais omdan begitu belum teri la age jing syakri na bantagi lekin du sibon kicing ya so tanak bono mikmat jangpi mentasni ulari ko krais ani kalong tangga dak dan itu akan mau ya kajing no senyang ke jangpi akan imlang ke sana ke district council kajing temu juga seksirion kalong mat penek pensa yang ini traditional institution gitu ni banang penklan susu yang grassroots governance kebangian